E ma eun manuia o Amerika Samoa, il tele o masina wa tuana iatu o au noa ma le mai pesi o le COVID. Ai mai se le vai tau, sa tele ai tu ainga ese o le mai na salalau le lalolangi atoa. O nei wa whea ngai tātou ma suinga i nai aso o ma vai atu. E lua tausanga o whea ngai le lalolangi ma nei vai rusi, ma ua o ngā lea mo i tātou. O sili o na tāua le iai o le tui pui puia, whaai titi ai le ono o i tūlanga pangatia. O i la tōua, whai tui pui puia, tau le maua i aunga onga onga, tau fia i maota ngase pe maliu foi. O i tātou whaatasi, o sili o na māmasangia i le mea whatau waa. O tātou tau fi mau, i o tātou so tanga whaale ainga, ma ua mau waa tātou whaatuatua. E mawhai e i tātou uma whaatasi, o na whesā waliai i lea ala i lalo le silfanga lea tua. Tā ua nei ulua i vai aso nei e whaai titi ai le pesi atu o le mai i nei o tātou tangata. Ina ia lava tā oso a tātou maota talavai, ma le au whai ngā luenga, e tali atu pe a tele ni mai o le ali mai. E tofu i tātou taito atasi, ma le matawha ioi, e ala il soifua ma ngafa. I tātou tangia le fautua mai o tātou fo mai. O fautua ina le, whaanofo e sea, pe a whai na whea ngai tonu oe, ma se tasi na whaamaonia i suenga o maua le mai. Ala ilo maota, pe a yaini aunga ia oe, ma ia mata alia ile, whaamamaina o a ao. E mulia i se tautalanga ile momoli atu le, whaaftai tele i la fionga il kovansili. Ia le manu, peleti, si ale ngā maunga, le a fionga i le kovana lutena, ia talawenga, ele a salo, ba alele ale. Ma loo outou ma malu lava o loo fitai tu ngā i le whaiva o le whaititia o a fianga o le mai pesi. Ma whaatu mau le malolo ina i nei o tātou motu. I whaamanuia ina pēa i le atua nei o tātou tangata i le au noa soifua.